Together na Miss P Pharapara FM. Loko vera mtishire sindu kubatanganeza kashimo shpida chambega mshimo ya rodigeda ngatsina ndipi Miss P ndishere nena bone karbe roto bazino sugestora awara ya butahe arabashita mu bashpida chaino mbega mshimo kabeka Facebook relife bayena ka YouTube bato de Pharapara FM renanu Miss yote musizu bashkurubona relife kabashire muninje kaino mbega mshimo ngo busambuso zabo no bachipida chaino mbega mshimo tishire so Pharapara FM musibone bachihumbura muhore pari uba muhore pari jiyamba mini Jambo sakona bone thoni abo musuzino bashikoto humbura kamsi nachi musibone bashitangana muthu ane bondi muhole pali hudamini mumbuloni wabo hava bathu baba hole pali huna zwithu zwinji zwine bakozita zwine na uripira bayaripira rine ngazona musi mthichireso wa Pharapara FM ngabone bane musi bachamba bari nothing about us without us. Na musika no bega mshimero digeda rodzura na Miss South Africa Disability Matilda Mamatseane. Matilda, nikomtanganiza kambega mshimero digeda. Nikori hoa. Kamziri muditoma nyambazano ya shuba mrao. Musashikwalu bagondini la mabiru. Batu manja batendu ruva honi. Niva honi. Sometimes ngawari vango bako nibona nikuura. Vangwabani boni but uchiro wanga oba venda gondela mabiru abafuthi na Soweto. Sino kare iyaremera. No. I Not at all. Ndiya kunombera nenda ndikombra mbara sino tina roko yanga wikoyera wani geibo. Ezo zito shumeriwa. Yowe. Pezi ni mutrane aborino aruwani ngedo nruchimiza kabichura no musini shikwaru no aruwanga ndirade nyimere yone yobe yani aya. Nendi last born ayani. No wari wazawudi. However ningasiri zitu zoba noba ndina zitu zote. But ndo wari wandisina wore fari. Wore fari ndi zitu zodawo after. Nono pasa na tertiary. Nishiko wari wa no wari swa ngamutu morane varezi no bana 88 years. Zitu dingari life ya shuba I standard roaru wakamuta ore oba una babibi bote bachikore thogomera until kutsanga bakorisia nasala na magogo barenda nabo zwino buchiro wanga no jena chikoro ayan venda na jena na hapa Soweto napeza matric yanga Soweto. After matric ndabona uri chikoro nchandeme oyanga uri ndi enroll ndi Tome University so ndotoma ndaita human resource management ndoita diploma yanga Kademlin Institute from diploma ndaita BTech degree ndoita UJ from BTech ndaita honors ya labor law. Ndoshuma ka government ndoto my internship ya yanga one ka infrastructure development from infrastructure development ndo itana mushumo wa volunteer ngauri nowona uri ndizwandema uri ndi build up my profile ndo vanisa keti uri hoyi mushumo ningaita hoyi ningasiite so ndabona uri uvolunteer zwikhoita uri ndiwane more opportunity so from internship no volunteer until ndichiwana mushumo wa permanent hanepo ka infrastructure development Joburg from infrastructure ndo yana Chris Hani nashuma wane futhi nikhoita HR10 ndaita na sales rep. From there ndashuma na ka Nedbank ndoba nikoita anti money laundering ndiyepo ndire ndopera nga mushumo wone. Okay. Yeah. Erdojena hapo pezi ndikopfuna mapungo obva gondini la mabiru no ya Chiawero. Choni tahobe wori ni pfulwe ni enge Chiawero ndimini. Ndingari mabiru vanga ni vati vaurani. As I said, me anga zinobana 88 years. So wanga umbra ori maybe ndi vati vautoma ona zindu za lokshin. Boshuma one for mengwa minji. And then ngauri
our roots Venda, and there babibi bashu ba khou shuma hangei na hangei, so khanne ndi ngari for the opportunity ya tshikolo ndi hezwo zwo ita uri ndi ite up and down, ndi ye kha lokshini, ndi ye Venda, just like that. So ndi hezwo zwithu zwo ita uri rine vhana ri vhe na hangei na hangei, but ndi miḓi yashu roṱhe. Zwithu zwavhuḓi secondary hangei Gondeni ḽa Mabiru, u bva afho ndi uya Tshiawelo. Kha ri ḓo lavhelesa uri musi zwezwi ni tshi khou aluwa na ni tshi khou ṱoḓa u ḓiwana ni khou swikelela zwifhio kha mafhungo a pfunzo, hone na ni khou tama u ḓivhona ni mini vhutshiloni? After matric tshithu tsha u thoma ndo vha ndi sa funa uri ndi ite dzi course dza human resource management. Ndo vha ndi tshi funa zwithu zwa technology, ndi tshi funa uri ndi drawe zwithu, but ngauri tshelede yo vha i siho kha vhabebi vhashu nda vha na gap year in between. Hezwo zwithu ndi zwone zwithu zwo itaho uri nda sa kona uri ndi ite hezwiḽa ndo vha ndi tshi khou zwi funa, then ndi wane muthu along the way uri a ri thuse uri why ni na gap year no dzula hayani after matric, and nṋe ndi nga ni thusa uri ni vhe something, what do you want to do? Although uri ni khou thusiwa nga muthu muṅwe ni vha na limitations, ni nga si ri nṋe ndi nyaga uri ndi vhe doctor ngauri even na dzi fees dza u vha doctor na dzone dzi vha dzi nṱha. So I opt uri ndi thome nga national diploma, then zwithu zwi khou ya phanḓa nṋe muṋe ndi ḓo dzhenisa tshikolo. Yeah. Kha ri ḓo lavhelesa musi khotsi yaṋu vha tshi ri sia uri zwoni kwamani sa muswa, ngauri ri khou vhona vhunzhi ha vhaswa musi vha tshi xelelwa nga mubebi hu tshi vha hone mafhungo o thoma u kheluwa tshi thoma hone hanefho. Yo, zwo vha zwi ndi nga ri ndo thoma u experience uri kha family hu khou vha na muthu a khou ṱuwa nga khotsi hanga. Kha nṋe ndo vhona uri zwithu zwi khou tshentsha ngauri khotsi ndi ṱhoho ya muḓi, and ndi vhone vha re vha khou shuma at that time, and vha khou shuma mushumo wa permanent. So ma nga hafha kha i side a vha ngo dzhena tshikolo, even no dzhena kha class ya 1 a vha ngo kona uri vha dzhene. So zwo vha zwi khou vhavha, nda dzi vhudzisa uri vhutshilo vhu khou ya gai, but then that time ndo vha ndi tshi kha dzi vha muṱuku, ndo vha ndi tshi khou dependa kha dzi siblings, and zwo ita uri ri kone uri ri farane sa family, ni kone u adjusta when time goes uri ndi swika uri vhutshilo ha vhu khou guma ngauri khotsi yashu a vhaho. Yeah. No amba nga mukegulu vhane vha vho ri ndi miyaṋu. Yeah. Musi ni tshi khou amba itsho tshiṱori ni khou sumbedzisa zwa uri mukala ndi vhone vha vha ṱhoho ya muḓi. Zwiṅwe zwithu zwine khamusi vha thetshelesa vha zwi ḓivhi ndi uri miyaṋu ndi muholefhali. Kha ri ḓo lavhelesa nyimele yeneyo musi ni tshi khou aluwa sa vhana, no i vhona sa nyimele ḓe? Mme yanga vho hulesa tsini na nṋe, maybe ngauri ndi last born, so hevhaḽa vhathu vhahulwane vho wana tshifhinga tshihulwane tshinzhi uri vha vhe navho, and nṋe nda vha lucky uri ndi fhedze tshifhinga tshinzhi because ndi last born, ndi vha tsini navho. So a vha ngo bebiwa na vhuholefhali, vhuholefhali khavho ndi zwithu zwo ḓa zwo thoma ungari because ndi muthu muhulwane ra humbula uri ngauri vho aluwa maybe ndi zwithu zwi khou ḓa na age, and ndi nṋe ndo vha ni khou experience hezwiḽa zwithu ngauri ndi nṋe ndo vha ni khou vha ṱhogomela ngauri nṋe ndo vha ndi si na vhuholefhali at that time. Ni khou vha ṱhogomela until ndi tshi vhona uri hezwi zwithu zwi khou ya nṱha, a zwi khou fhungudzea, and vha thoma uri vha ṱuwa nga dzi crutches, milenzhe yavho ya vha worse, ha vha uri a vha kone uri vha ime zwino at all, vha ya nga uri vha balansiwe. For nne zwo dzhia part khulwane kha vhutshilo hanga ngauri ndi muṱuku, I've got my dreams. It means if ever muthu a vha koni tshithu vho sedza nne, tshikoloni ndi khou ya ndi khou dropa off, mushumoni that time ndo vha ndo wana contract ngauri hezwiḽa zwithu zwo vha zwi khou vha dina,
zwi ita uri mushumoni ndi khou founelwa uri hevha muthu vho wa hevha muthu vho ita mini ndi ya nga ri ndi bve mushumoni early zwa affecta ngauri mushumoni vha nga si understand uri muthu owa and then ndo swika mushumoni it's only 11 o'clock ndi kona hano ri ndi hayani it means ndi khoya hayani but ndi nga si vhuye same time until ndi tshi lose mushumo wa vhona uri it's better ni aware but at that time nda vhona uri zwi khou affecta even my mushumo wanga na zwithu zwanga zwa tshikolo but na kondelela because ndo vha no dzi vhodza uri if ni sa kondeleli a huna muṅwe muthu are u khou ri thusa until ba kona uri vha dzule kha wheelchair vha tshi khou dzula kha wheelchair no vha ndi hone naho and ndi nga ri ndo ya zwibadela zwoṱhe ndi nga ri Joburg ndi nga ri Limpopo zwibadela zwoṱhe vha khou ri vhona vho ya in and out until ha vhona uri vho dzula kha wheelchair ndi tenda uri ndi yanga thuso kha hevho vhaṅwe vhathu vha family and zwithu zwo vha zwi difficult kha nṋe ndi uri if situation i khou baba ni sa shumi vhathu vha kona uri vha ni thuse ngauri at that time na tshi tsha shuma magogo vha ṱuwa vha khou tshila nga grant ri wana gai tshelede uri ri badele vhathu every month ngauri ndi muthu vha ri a vha dzi koni vho dzi dzulela fhedzi kha wheelchair but nga tshirisa mudzimu futhi nda dovha hafhu na vha na mushumo ndi hafho ndo vha ndi khou ya ndi shume Nedbank ndi shuma Nedbank zwithu zwi khou vha nga nḓila yavhuḓi until hu khou ḓa zwifhinga zwa dzi COVID na nṋe nda wela kha hevho vhathu vha re vha vha unlucky mushumo wanga wa fhela and u tshi fhela futhi nda dzi wana uri fhethu ha khwine ha uri ri dzumbame hone na magogo ndi Venḓa ngauri hu na space vha khou humbula tshifhinga tsha u quarantine location ro ḓala so Venḓa vha uri ndi fhethu ha right nda ya hone Venḓa nda dzula navho at the time ni khou vha ṱhogomela nṋe ndiwe zwithu zwi change ndi ṱuwe nga dzi crutches vhone vha khou ṱuwa nga wheelchair. Okay, ri ḓo dzhena khalo uri ho itea mini kha ene musi ri tshi khou ḓiya na nyambedzano yashu fhedzi musi ri tshi kha vha hanefha kha fhungo ḽa mukegulu o sumbedzisa zwo ri zwo ḓi tou thoma kha milenzhe zwine zwa amba uri vhuholefhali havho vhu kha milenzhe muinijeri wawe vho tou ndanitshira ndi vho ri ṱalutshedza zwa uri hu kha ḓi vha na khaedu yo uri vha wane wheelchair a vha khou kona u wana wheelchair kha musi arali a tshi nga tou ita khuwelelo kha vhathu vhane vha nga tama u thusa a nga ri mini khavho zwithu ndi nga zwi humbela ndo gwadama fasi I wish nga kona uri ndi gwadame fasi but ndi tshi khou zwi humbela from mbiluni yanga ndi humbela uri if vha nga thusiwa nga wheelchair ire ya kona u dzi gidimela ngauri a tsire hedzi dzi wheelchair rine vha khou dzi shumisa zwino vha vha khou phushiwa nga muthu and the more vha khou phushiwa nga muthu hu nyanga uri muthu naye vhutshilo hawe vhuime hu nyanga uri a badeliwe na zwithu zwoṱhe so if vha nga kana uri vha waneliwe wheelchair heyo ndi nda khou i humbela na musi or if hu na muthu muṅwe are anga zwi fila mbiluni yawe uri a vha thuse ngauri vha tshi khou ṱuwa nga wheelchair ire vha ya ngori vha phushiwe and then khou ṱuwa nga dzi crutches zwithu zwi a ima uri nne ndi kone uri ndi shume ndi ime ndi vha limited and zwi ya nga uri ndi khou shuma hafha zwino vha ya nga uri vha ye bathroom for example nne ndi tea uri ndi tshi hezwo ndi re nda khou ita zwone ndi vha thuse but if vha nga waniwa wheelchair vha nga kona uri vha vhe independent I believe uri vhutshilo hanga vhu nga vha khwine na khavho vhu nga vha khwine ngauri u imela muthu uri ndi humbela uri ni nthuse ndi yanga ri ndi yange maḓi ndi yanga ri ndi ye bathroom is very painful but if vhone vhane vha khou kona uri a huna muthu hafha tsini na nne ndi a kona uri ndi ye bathroom ni songo thoma nda humela muthu
khanne ndi nga vhona uri ndi nga livhuwa if hangavha nayo thuso ya wheelchair yo fana na heyo. Zwinwe zwithu zwi amba hafha ndi u sumbedza zwa uri ndi ene muṱuku kha ri ḓo lavhelesa vhushaka vhune avha nawo ri tshi khou lavhelesa na vhana vha hawe. Ya nne ndi last born hayani, ndi na mukomana muthihi, na dzikhaladzi dzanga na vhaṅwe futhi vhare vho no ri sia navho futhi. U vha last born kha family ndi nga ri ndi zwithu zwavhuḓi, although ni tama uri ni nga vha na another sibling muṱuku are na nga kona uri ni mugudise something ngauri gap between nne na hevho vhaṅwe vhahulwane kha nne ndi khulwane, ngauri ndi na a sister are u khou ya pension zwino, so heyi gap i vha i khulwane. But relationship yanga na my brothers na dzi siblings zoṱhe, my sister ri vhathu vha re vha funa mudzimu, ro hula ri tshi ḓivha uri ri dzhena kereke, ro gudisiwa uri ri a funa vhathu, ri a ṱhonifha futhi. Huna vhathu vhane zwino ri tshi khou amba vha na gap ngafho, ndi mini tshino ita uri vhushaka havhe vhu tshimbile zwavhuḓi kana uri vhu shume zwavhuḓi? Ndi nga ri zwi bva uri hezwo ri khou hula vhabebi vhashu vho ri hulisa hani. If ni nga amba nga mma mme ashu vho ri hulisa nga nḓila ire vha funa uri ri farane. It doesn't matter uri kha vhutshilo ri khou ṱangana na mini, mara if ni khou hula ni khou farana sa vhakomana, sa vharathu, dzikhaladzi, zwi khou limita zwithu zwinzhi ngauri uri sathana dzhene dzharaṱani zwi thoma kha riṋe if a ri anḓani. But ndi nga ri vho zama nga nḓila dzoṱhe uri vha swike kha 88 years namusi ende nne ni kha heyi age. I believe uri vho ita zwoṱhe nga nḓila dzoṱhe uri ri vhe tshithu tshithihi, even if a vha ho na riṋe everyday vha dzuli na riṋe, but ri vha ro sala na that unity ya uri it doesn't matter uri muṅwe u khou shuma kha iṅwe province, muṅwe u Venda, muṅwe u Joburg, but ri a ḓivha uri ri family. O sumbedza mafhungo uri ho vha na u konḓeliwa musi ri tshi lavhelesa mafhungo ya university, ndi afho ya kona u wana muṅwe muthu ra kona u mu thusa, a sumbedza mafhungo uri musi u tshi khou tou thusiwa u nga si kunanga tshiṅwe na tshiṅwe, fhedzi o ḓivha vhona tshikhala tsho uri a ḓinangele uri u khou ṱoḓa ita mini. Ndi afho he a kona u ya a gudela heyo national diploma ya human resource, a dovha futhi a ita na BTech human resource na cost labor law. Khou ṱoḓa u ḓivha zwa uri ndi mini tsho mu ita uri a nange hezwo zwithu? At that time ni khou nanga heyo course no vha lucky uri no kona uri ndi attende dzi career exhibition, although no to joina later ngauri no vha no lose hope uri it means for nne ndi nga si kona uri ndi ye university until hevho muthu vha khou ḓa nga dzi last minute. Then hu vha ho sala 2-3 days uri ndi attende career exhibitions na vhaṅwe vhana, and na vhona uri okay, looking at the results zanga from high school, zwi khou tenda uri ndi wane diploma, and ngauri nne ndo vha ndi khou dzi vhudza uri it's not the end of the road. Diploma can need an entry, and if you have a motto vho ri kha nne, do you want to go to school? Nne ndi tenda uri ndi khou ya nga ri ndi ye tshikoloni, ndi shuma nga maanḓa uri ndi phase ndi wane distinctions if zwi khou konea uri ndi kone uri ndi enroll for university, ngauri ndo vha ndi na a wish, I was states uri ndi kone uri na nne kha family yanga, even though my mother vha songo dzhena tshikolo even grade 1, ndi nga kona uri ndi dzhene university. So I've accepted uri nga hetshiḽa tshifhinga national diploma yo vha yone ire entry for nne. Nda vhona uri is better ndi thome nga heinoni national diploma, and then hu khou vha na plenty of choices ire ndi nga ita. I'm still young, that's why ndo decide uri ndi thome nga national diploma. And then mushumo wo thoma khezwila havha na mushumo wa vhuvhili ha kona u vha na Nedbank.
musi ni tshi khou shuma Nedbank na ni khou shuma ita mini? Ni tshi khou shuma Nedbank, I was anti-money laundering coordinator. Ndo vha hoyula mushumo wa tshi khou ḓifhesa. Ndo vha ni tshi khou shuma ita mini zwavhuḓi kha mushumo wanu wa ḓuvha na ḓuvha ngauri thi afhanoni kha imbeka ya mushumo nga nnḓani ha uri vhathu vha kone u pfha zwiṱori vha vhura vha ri khou thusa na vhaswa uri vha ḓivhe vho dzi career dzine dza vhone kana mabuḓo ane a vhone ane a vhathu vhuya vha pfha fhedzi vha tamana uri vha ḓivhe uri mushumo wanu wa ḓuvha na ḓuvha uvha u ita mini? Okay, hezwi ni khou shuma Nedbank kha anti-money laundering, due diligence, no vha ni khou sedzana na ni nga ri no vha ni based kha HR. At the same time, hoba una dzi cases zire no vha ni khou dzi handler, like dzi account za vhathu, ni a kona uri ni vhone ni nga ri dzi fraud zire za itiwa all over South Africa. Ni a kona uri ni vhone ni trace zwithu zwire zwa vha zwavhuḓi na zwithu zwire a si zwavhuḓi zwire khou itea kha dzi account dza vhathu, dzi transactions zoṱhe dzire khou dzhena dzire khou bva, ndo vha ni tshi khou kona uri ni dzi vhone, ni trace, ni dzi tovhelele nga u ralo. So basically hovha hu zwithu zwa dzi account dzire khou vuliwa hange kha branch vha khou vula dzi account, nne ni vha ni khou dzi vhona hange head office uri okay hu khou vuliwa account ya Miss P and Miss P hana mushumo. Then what is the reason ya uri Miss P a vule account? Maybe 2, 3, 4 months down the line, Miss P 100K, and then yanga ri ndi tevhelela uri what happened? 100K cover guy. Yo ḓa nga nḓila yone, yo ḓa nga nḓila ire a si yavhuḓi, and ndi a kona uri ndi report vha i block uri ri investigate. So no vha ni tshi khou deala nga hezwo zwithu zwire zwa khou fana na hezwo on a daily basis. Huna matshudeni vhane vha vhori vho ḓa tshikhuwani uno ṅwaha vhane vha khou yo ḓiwana vha tshi khou dzhena khakhathini yo nga sokou tou ḓeliwa nga muthu kha vhuaḓari ini na account iri ndi ni pangele 10,000 ni ḓo mpha 9,000 ni ḓo ni fha 1,000 rand ngauri ndi matshudeni vha khou ṱoḓela uri vha kone u ḓiwana vho vha tshi khou ḽa vho ngauri vhutshiloi tshiṅwe tshifhinga u mutshudeni u sokou pfha ungari u khou ṱoḓa zwa nṱha kha ḓuvha ṱalutshedza nga ha khombo ine ya nga vha hone arali ni muswa na nga ḓiwana ni khou vulela muṅwe muthu account hu tshi khou shuma madzina aṋu hu khou dzhena masheleni ane no a ḓivha ane a ḓivhi ngauri khetshi khou mu vhudza vha ḓo itiwa vha vhaswa. Ni zwone vha khou zwi ita vele vhaswa ngauri vha desperate, vhaṅwe vele vha khou bva kha dzi background dzire a huna tshithu. I know heyi situation ya uri ani na anything and ni khou bva maybe kha rural ni khou ḓa kha urban and hevho vhathu vhaṅwe vhare vha khou dzula hafha no vha wana hone vha vhona ngari vha na everything. I can advise uri vha songo trya, vha songo zama ngauri zwi vhea your identity ori ni nga ri mini identity, zwi nga vhea identity yanu kha khombo. Yes zwi vha zwi khou takadza ngauri muthu khou ni fha maybe 10,000 rand yo ḓa out of nowhere and heiḽa tshelede a ni ngo i shumela. Ni nga vha advise uri zwi nga vha uri ni mathomo a u khathea a vhutshilo ha muthu. Vhathu vha ita zwithu ngauri vha vhona uri okay hoyu muthu ni muṱuku ni muswa ha ḓivhi anything, so ni nga mu roba ni mu vhudza uri ndo ni sendela something, ndo ni transferela later. Vha nga ita fraud vha khou shumisa your identity and sometimes u khou dzhia tshifhinga uri ni zwi vhone and if a huna muthu a re khou amba na iṅwe uri okay ni khou vhona dzi transaction kha account yanu khou itea mini, ni nga relaxa ni ri okay a huna tshithu tshire tsha vho ri tshikhombo. Ndi nga ri u ya nga nne na zwithu ndi re nda zwi ḓivha hezwo zwithu ndi zwa khombo ni songo zwi ita. Vhathu vha ita dzi fraud nga nḓila dza different, tshithu tshire tsha shumisa account yanu, ID yanu, any your particulars zire zwa vho ri ndi dzanu vha nga dzi shumisa for anything and zwi khou ni affecta later ngauri ni ḓo waniwa ni na mulandu. No farwa ndi a fara. Ni khou fariwa futhi and a huna tshifhinga tsha uri ni khou explainer
because number one ni kona hani uri ni ri no tanganedza 20,000 kha muthu ni re na sa muḓivhe and ani vhe na problem uri ni vhudzisese kha musi ndi ḓo ri ndi boyfriend yanga ndi mufarisi wanga and uri uko mpangela mngani wawo uri like those things athi zwino ndi ndo no wa makhwani ndi vho sikolo pfha ngari ṱhamusi ndo ṱalifa ndi a zwi ḓivhe zwithu ni nga dovha futhi ndiri asingo zama Na ndi musi zwithu mufarisi zwiri ndi mufarisi wanu Kana ṅwana wa ndi miyau. neighbor ori ndi mini hoya nga uri your particulars ni zwa ndeme nga uri once muthu a khou shumisa your ID or a vule account or a transfer any amount of money ni re ani ḓivhe uri source ya hone ndi i cover guy you will have to respond one day nga uri zwithu zwi re khou vhoniwa after investigations ndi your identity ni dzina lanu ndi your ID number and hola muthu you can find uri aninga dovhe futhi ni muwane and you can imagine if in ka first year na reportiwa uri huna fraud and the truth is ani ḓivhi tshithu nga uri hei tshelede cover guy ni wane uri maybe vhathu vho hijacker maybe golo ya tshelede somewhere but vha shumisa your account u deposita hezwi zwori isongo waniwa yo raila tshelede iwaniwa guy but vha ri fana ne vhala vha rera vha khou amba na ngeno vha tshi khou shuma hone vha ya kona uri vha investigate nga uri vhathu vha kona uri vha clean tshelede dzavho dzire dzavho uri dzina chika nga hezwi zwi account nyana zwiṱuku nga vho my brother ndomsendela my sister ndomsendela ezo ndi zwithu zwi re dangerous and zwi ḓo affect in future kha ri lavhelese mafhungo uri ini ni wela kha physical disability kha ri ḓo lavhelesa uri ho itea mini ngori no sumbedza zwo uri ina ni ngo bebiwa ni muholefhali zwithu zwa dzo dzula zwavhuḓi yo ne ndo hula ndi tshi khou gidima ndi khou exercise ndo vha ndi funa uri ndi gyme nga hetsho tshifhinga tsha covid ndo wa ni sa understand uri ndo wa hani if ni khou amba nga muthu are o mbona at that time ni tshi khou wa naye uri a ṅwale hetshiḽa tshiṱori ndo wisa hani ho itea mini naye ne a nga si explain ndo wa zwa simple but ndo uri after ndi khou wa hoyu mulenzhe wa change completely na dzi wana uri ndi khou isiwa tshibadela ndi tshi khou ya tshibadela madoctor o vha sa koni uri understand uri problem ndi mini ni nga ri ndo dzula hours and hours before mulenzhe wanga u khou attendiwa instead or maybe ni dzhenisiwe plaster vhathu vha khou fara hafha vha khou litsha vha khou fara hafha vha khou litsha until hezwiḽa zwithu zwi khou dzhenelela ndi sika uri a tshi kona uri ndi feme ndi khou supportiwa nga oxygen zwithu zwo vha complicated zwo dzhia 2-3 years hu si na uri ndi thusee until vhathu vha humbula uri the best way uri ni songo dzula ni khou pfa pain ni khwina uri ni thiwe mulenzhe na vhona uri has gone if ni nga kona uri ndi supportiwe nga dzi crutches because at some point no zama uri ndi tshimbile nga wheelchair nyana na thusiwa nga physio wheelchair na vhona uri okay maybe i ḓo ita uri ndi vhe ndi singo kona uri ndi dzimele shumisa dzi crutches until ndi tshi khou physio although sometimes isa upfi mulenzhe uri ndi nawo but na dzi vhudza uri as long as ndi nawo a huna uri u khou sina u hone is better ni u keep until maybe u khou vha na something tshi re na vhona uri a tshi khou affecta the whole body ndi hafha na musi ni khou tshimbila nga dzi crutches ngauri ndi tshone tshithu tshi re tsha nsupporta uri ndi tshimbile ndime a tshi kona uri ni shume ni songo fara dzi crutches a tshi kona u dzula kha goloi zwa normally so hu tea uri ndi dzule fhethu hore ndo vha ndo elevator mulenzhe so ndi hezwo zwo iteaho until namusi
ndi khou sokou tou lingedza u humbula kha muthu ane a vha uri o bebiwa na vhuholefhali ngauri u vha a sathu vhuya a vha na tshipirioni tsho uri a ḓiwana a khou kona u ḓitela zwithu kana a khou ita zwiṅwe zwithu sokou tou nga ri musi a i tshi aluwa u vha a khou tou ṋaṋa u pfhesesa vhuholefhali vhune a vha naho. Zwino ndi khou zama u humbula uri kha muthu ane a vha uri kha musi o no nga sa ine na vha uri o aluwa a si na vhuholefhali, zwino ri tshi khou amba no no vha na vhuholefhali zwine zwa amba uri vhutshilo vhu tsha fana na mulovha na mba mulovha, kha ri ḓo lavhelesa uri zwo ni dzhiela tshifhinga tshingafhani uri ni zwi pfhesese ngauri a ri tea u sokou tou lavhelesa uri muthu o no vha na vhuholefhali, ri funa u lavhelesa na kukwamele tshimbilele kwa sia ḽa muhumbulo uri zwo ni kwama nga nḓila ḓe. Hezwi zwithu zwi tshi khou thoma ndo pfa uri ndo wa a vhona uri ndo wa zwi normal muthu u khou wa a yi zwibadela and then after a month or so a vhe right. Ndo vha nda wa before ni khou hula nga tshanḓa tsha left tsha dzhenisiwa plaster nda vha right, but hezwi ndi khou vhona kha situation ya mulenzhe uri why nga ra tshipoli madoctor a khou confuse worse. Every day hu vha na results ntswa a dzi ri a thi understand uri ndi thusiwe hani ndi ye gai and huṅwe ndi khou bva kha tshibadela tsha muvhuso ni khou ya kha private nga ingei hu vha expensive vha ya nga tshelede nnzhi dzi ri a thina and at the same time mulenzhe u khou vha worse and worse. The day ndo vhonaho specialist na dzulisiwa fhasi for counselling ndi heḽia ḓuvha ḽi re long disturber ngauri ndo ya ndi khou ḓivha uri ndi khou yo thusiwa but instead uri vhathu vha nthuse ni vhona uri vhathu vho dzula fhasi vho nsedza nga nḓila i re vha khou mfilela sorry vha explain uri hezwo zwithu zwaṋu a zwi hu nga nḓila i re ni khou vhona ngayo vhutshilo vhu khou change ndi yevho vho thoma uri is either ri nga ni khatha uri ni dzule nawo but ni vha ni khou dzula ni nga medication every day until mudzimu vha khou ḓivha uri vha ita mini nga iwe. U vhudziwa uri mulenzhe wani wo holefhala kha age yanga ndo vha ndi na hope ya uri ndi na zwithu zwinzhi zwire nda yanga uri ndi zwi ite. Fana na mini? Ndo vha ndo thoma u vhaḓa at that time ndo vha ndi tshi khou zwi funa ndi khou vhona uri tshi khou ya somewhere and nda humbula uri ndi na mushumo futhi at that time ndo vha ndi khou humbula uri zwithu zwanga zwa u vhaḓa ndi ḓo zwi ita part time and ndi ḓo wana futhi mushumo muṅwe futhi I mean covid yo fhira and it means ni nga kona uri ndi ite something but ndo dzula hafhaḽa na vhudziwa uri hu khou itea hezwi na hezwi uri ni dzhene goloi ni dzhene taxini ni tea uri ni dzule gai ni itisa hani ndo vha ndo depressea. Ndi nga ri zwo dzhia maybe 2 years uri ndi accepte uri vele hezwi zwithu zwi so mara ndo vha ni sa give up ndo vha ndi tshi khou trya ni tshi khou rabela ngauri ndi ṅwana wa mudzimu ndo vha ndi na hope ya uri hu khou yo vha na something tshi re tsha khou change. Ndi thome ndi vhe in denial uri eve madoctor if ni khou vhudziwa zwithu zwi sa fani every week problem ndi mini vha ri no ni ya nga ri ni wana counselling ngauri vhathu vhoṱhe vha khou thoma so vha nga si tendi ni nga si tende u vhudziwa uri muholefhali zwa affecta in a way ya uri even if ni khou ya kerekeni because nne ni khou dzhena kereke wana uri kerekeni vhathu vha believe uri ni khou yo fhola and if ni khou vhudziwa uri no holefhala ni dzula ni na that muhumbulo wa uri hafhaḽa ni khou yo fhola even if ni sa khou uri ni khou yo fhola vhathu vha ni sedza uri ngauri ni tshimbila nga dzi crutches it means no ḓa kha heyi kereke uri ni fhole and until ndi tshi dzi vhudza uri next time if ni khou ya kerekeni it doesn't matter uri ifhio ndo dzula murahu ngauri
instead uri nne ndi dzhene kereke uri vhathu vha ni rabele ni livhuwe mudzimu ndi ḓo vha uri zwi vhonala uri ndo ḓa uri ndi thusiwe. Ndi iṅwe ya khaedu dzine vhathu vhane vha tshila na vhuholefhali vha ṱangana nadzo? Ndi nga amba nga u ralo ngauri if ndi zwithu zwi kha muthu muṅwe ni vhona Matilda a khou ṱuwa nga dzi crutches ni humbula uri eshem u khou pfa pain. Maybe o ḓa kerekeni uri a rabeleliwe ngauri these days u khou rabeliwa nga maanḓa. So ni tshi khou dzhena hafhaḽa kerekeni ni vha ni khou vhonala sa muthu a re o ḓela u thusiwa. A ni ngo ḓa uri ni rabele mudzimu u fana na hevho vhathu vhaṅwe vho ḓaho kerekeni. It doesn't matter uri no holefhala nga nḓila ifhio. Ni vhonala sa muthu a re u nyanga special attention ni khou swika fhethu. And vhathu vhaṅwe vha re a vha funi heiḽa attention vha dinalea nga tshipidi uri nṋe ndo ḓa kha vhathu vhaṅwe ndo ḓo enjoya vhutshilo hanga. And maybe vhaṅwe vho accept uri vhutshilo hanga from now on ndi khou tshila na hezwo. But vhathu vha khou mfosta uri vha ngitise up and down vha ite mini. Vhathu vha nga dzi vhudza uri is better ndi humele murahu. Vha dzi dzumbe vha songo vhoniwa vha dzi fhe space ya uri it means ndi khou ya somewhere attention yoṱhe i khou ḓa kha nṋe. Tshiṅwe tshifhinga ndi soko tou vhona u nga ri zwi itea nga nṱhani uri vhaṅwe vhathu a vha thu ḓiwana vha tshi khou tshila tsini na vhathu vhane vha uri ndi vhaholefhali. Khaṅwe khavho naho kha muthu ono tonga ene zwi ḓo ḓi vhonala u nga ri khamusi vha khou mpesa attention. Vhaṅwe vha 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 khou sokou tou pfha u nga ri ndi hone vha tshi khou thusa kana ndi ite mini musi ndi tshi vhona Matilda ndi khou ṱoḓa vha tsini nae ndi khou ḓo ita uri Matilda a pfhe a tshipiḓa tsha vhoriṋe. Masina nga u ita hezwo nga u sa ḓivha wa vha u khou tshinya. Kha ḓo lavhelesa uri sa muthu ano khou tshila na vhuholefhali ni ngo tama vhathu vha tshi ni fara nga nḓila ḓe musi ni tshi swika vhathuni kana ni ngo tama vhathu vha tshi ḓi sumbedza tsini na iṅwe nga nḓila ḓe? Beside uri zwino ni tshi khou bvelela fhethu attention vele i khou vha hone except uri no crowniwa. But if a huna uri no fara crown or no amara sash ni khou ḓa ndi muthu ndi khou swika kha vhathu zwa ndeme zwine vhathu vha nga ita zwi vha right. It's okay u vha sensitive kha muthu a re na disability. Ri a funa uri ri fariwe u fana na hevho vhaṅwe vhathu. Sometimes ni a vhona uri hoyu muthu a re khou ḓa hafha situation yawe yani. If Matilda u khou ḓa o fara dzi crutches and hafha ndi re hone zwino a huna tshithu tshi re nda nga dzula khatsho zwi vha zwi alright uri vha ṋee tshidulo. Ni nga humbela tshidulo mara ni vha ni sa khou ya nga uri hu vhe na self pity. Self pity ndi yone re nne personally ndo lwa nazwo zwo ita uri ndi zwi ṱanganedze. Even if ni khou ḓa somewhere vha ntreate normal. Vha nga nthusa hafho vha re vha vhona uri hafha hoyu muthu u ya nga thuso. Sometimes it's okay uri vha vhudzise uri ni ya nga thuso ya mini. Ri a kona uri ri vhe fura ri ambe. And ni thusa muthu nga nḓila i re a ni mushonisi. Ni songo ita zwithu nga ri ni yanga uri heiḽa attention ya vhathu vhoṱhe vha ri hey tshidulo uri hu na havhaḽa vhathu vha re ni khou swika fhethu. Attention yoṱhe i khou ḓa nga uri ni khou treatisiwa hani. But for nne personally ndi yanga uri ndi treatiwe u fana na vhathu vhaṅwe na vhaṅwe. Uri nda ṱoḓa hone thuso ndi ḓo amba uri ndi ṱoḓa thuso. If a tshi kona uri ndi ime for tshifhinga tshilapfhu ndi ḓo amba uri vhathu ndi khou humbela uri ni nthuse ni wane tshidulo ni ngauri ndi nga si kone uri ndi dzule tshifhinga tshilapfhu. So that's the only thing nda nga vhona uri ndi nga kona uri ndi thusiwa ngayo. Ndi khou pfha ipfhi uri u ṱanganedza zwine zwa khou mbudza uri no swika he na ṱanganedza. Kha ri ḓo lavhelesa uri ndi mini tshi tou ni thusesaho uri ni ṱanganedze ngori no sumbedzisa zwa uri no dzula counselling. Na musi ni tshi bva counselling na sathu ṱanganedza ngori no ri zwo ni dzhela miṅwaha mivhili. Ndi mini tsha ni ita uri ni ṱanganedze ḽeneḽo ḓuvha ho vha ho itea mini he na ḓo takuwa na ri ya na musi zwino ndo ṱanganedza? Zwithu zwo itaho uri ni ṱanganedze ndo dzulesa tshifhinga tshilapfhu ni khou lila every day. Ndi khou ya nga ri ndi thusiwe. Sometimes thuso ndo vha ni tshi khou i wana. Sometimes hu khou vha na rejection. And ngauri nne ndi na miḽoro minzhi
and ndi khou ṱhogomelana na mma vhare navho vha kha situation ri khou fana na nne. Even nesa dzuli na ṱanganedza uri hezwi zwithu zwi ri khou itea zwino zwi out of kha control yanga, ndi ḓo vha more depressed. Ndi nga si kone uri ni tshile ni khou ya phanḓa, ndi ḓo dzula ndi na dzi expectations uri vhathu vha khou nthusa nga nḓila yeso, and if vhathu a vha nthusi nga heyi nḓila ndi ri nda ya nga yo thuso, ndi ḓo humela futhi hange murahu. So nṋe ndo dzi vhudza uri ni khou tshila namusi, heyi situation re khayo, zwithu futhi zwo ita uri zwi nthuse no kumedzela zwithu zwoṱhe kha mudzimu, ngauri zwithu zwoṱhe zwi re khou itea kha nne a thi ḓivhi uri zwi khou itea hani. Muthu wa nama or doctor if a sa kone uri a vhone uri a nthuse hani, na nne futhi ndi sa ḓivhi uri ni itise hani, ngauri zwo affecta in a way that ndo losesa zwithu zwinzhi. Sometimes no ndi sa kone uri ndi ambe, if muthu wa khou amba na nne uri ndi ni thusa nga mini, ndi sa kone uri ndi ambe nga mulomo wanga, ni sa kone uri ni bvise ḽipfhi, but ni sa ḓivhi uri why. But na tea uri ndi dzi vhudze, ni songo imela muṅwe muthu uri a ḓe kha nne a mbudze uri vhutshilo hovhu ndi hanu. If ni ṱangane na vhaṅwe vhathu vha tea uri vha ṅwane ndi nḓilani, ndo dzi vhudza uri ndi ḓo tshimbila nga heyi situation yanga. Ni tshi sedza mma ndo vha ndi tshi vhona uri hafho vha re hone vho dzi tika nga nne, and if vha vhona uri ni khou nyama na vhone ni ḓo vha ni khou vha disappointer. Ndi a tama uri navho vha wane vha vhe confident, vha kone u dzi vhudza uri mudzimu vha na rine, vha ḓo vhona uri vha ita mini nga heyi situation ya rine. So zwo ita uri ndi accepte, ndi vhutshilo, ndo dzi vhudza uri ndi ya ngo tshila. Kha ri ḓo lavhelesa mafhungo uri nyimele dzo yaho nga u fhambana dzi ita uri ri vhone zwithu nga nḓila dzo fhambanaho, zwine zwa khou amba uri musi u muthu u sathu tou tshila kha nyimele nkene zwo leluwa uri u ime nga matungo ḓi amba zwine wa nga amba zwone. Kha ri ḓo lavhelesa uri kha ene nyimele iyi ya musi a tshi vho ḓiwana a muholefhali zwo mu bonyolosa maṱo nga nḓila ḓe. Ndi zwifhio zwiṅwe zwo zwe a tshi zwi vhona kha musi murahu nyana vha tshi vhona u nga ri zwo leluwa, zwino vho kona u zwi vhona uri ya vhutshilo o amba nga mafhungo o xelelwa nga zwithu zwinzhi. Ndi khou sokou tou elela uri kha musi na dzi khonani huṅwevho dzo ḓiṱuwa. Zwithu zwi re ndo zwi vhona u fana na hezwo zwa dzi khonani, tshifhinga tshi re ndo vha ndi tshi khou dzi kona, ndi khou shuma, ndo vha ndi tshi funa zwithu zwavhuḓi, nda dzi wana uri ndo dzi rengela goloi yanga, and vho vha hone vele dzi vhangani vha hone vha vha vho ḓala, vha ya ni founela just uri kha ri ye somewhere ri wane a coffee. But after ndo dzi wana kha heyi situation, ndo kona u vhona uri vhathu vha ya change, vha yemela dzi saithini vha vhona uri yo heyi situation mungana ni ḓo ni vhona, and zwi khou itea ni vhona nga ri ndi zwithu zwi re maybe vha khou tou joker, but when time goes na zwi vhona uri vhutshilo vhu tshi khou change, na vhona uri ni muholefhali, ni yanga thuso, ani hoṱhe uri vhangani vha vha khou nyanga uri vha ye hone. Vhathu vha ni humbula uri ni khou dzi kona, ngauri for nne no luza zwithu zwinzhi, no vha ni khou shuma, and u dzi wana ni sa shumi, ni muthu muswa, ni vha ni khou zwi ya depressa, ni vha ni khou dzi vhudzisa uri ndi wane zwithu zwa basic ndo zwi wana gai. From a distance ndi sathu vha na vhuholefhali, ndi muthu a re ndo vha ni tshi kona uri ni tshila zwavhuḓi na vhathu. Musi ni vhona muthu a khou lila every day a
athina thuso ni yanga mushumo the moment ndi khou nyanga uri ndi apply muthu a fara CV yanga apa a vhona uri hu ṅwalwa disability vha dzi vhudzisa uri hey hoyu muthu u khou tea uri a wane zwithu zwa extra sometimes vha i vhea CV yani vha i vhea ngei ndi zwithu zwire ndo zwi vhona zwino ndi kha hii situation ngauri after losing mushumo a tshi ngo dzula fhedzi nda ri ndi ḓo ita zwithu zwanga zwa zwanḓa I tried na uri ndi apply but ndo vha ndi tshi khou vhona respond ire ya fana na ile ndo vha ndi tshi khou i vhona kha vhaṅwe vhathu uri disability I wone kha vhathu and kha dzi organization nnzhi hu ya ambiwa uri hu na dzi special program and huṅwe hu vhonala ngari it's just a face yo ṅwaliwaho uri ri dzhia na vhathu vha re na disability or if ni khou apply for mushumo wa so if ni na disability it's an advantage mara hezwi ni khou zwi ṅwala na zwi senda na imela results ni ḓo ima until mudzimu wa khou vhuya ngauri a ni nga wani respond sometimes ni wana uri mushumo ni re na khou funa u nyanga uri ni travel and u travela ani traveli luthihi sometimes u nyanga uri ni wane taxi 2 or 3 but he tshelede ni re na khou i vhona hafha kha hei application form ni re na khou apply mushumo the truth I nga si cover ni itisa hani hezwo zwithu zwoṱhe no zwi guda no vha kha hei situation uri if ani shumi ni ba problem kha vhathu vha ya change vhaṅwe vha khou ni dzhikela sometimes na hangwa uri habe ndi na dzi relative habe ndi na vhaneighbor habe ndi na vhathu ndo hulaho navho na dzi wana ni noṱhe vhutshiloni sometimes ndi khou fonela muthu ni khou fa uri athina tshomi u tou fonela fhedzi uri Miss P no muhumbula sometimes vha rejecta call the thinking uri hai maybe wo nyanga thuso yeah ndi dziṅwe dza dzikhaedu nnzhi dzine nga maanḓesa dzine ndi khou tou vhona ungari sa vhathu vhane vha khou tshila na vhuholefhali ni a ṱangana nadzo fhedzi arali ni tshi kona u zwi amba ndi vhona ungari na vhathu vha nga kona u khwinisa nga nḓila ine vha tshila na vhewe ngaho arali lavhelese mushumo wavhuḓi nga u rali hezwi zwine vha khou zwi vhona mthetshelezi wa Phalaphala FM zwine zwa vha tsini hanga hafhanoni hu na mutoli na musi havha na kutafulana nga hafha matungo havha na mutoli na musi nga ngena kutafulana khou kula hezwi zwoṱhe no tou vhaḓa hezwi zwithu ndo zwi vhaḓa ndi shuma nga zwanḓa mudzimu vha vhona uri hei situation re khayo a ni nga dzuli fhedzi ndi ni fhe mushumo ya zwanḓa so nne ndo dzula every time vha ndi tshi khou vhaḓa a ri ḓo lavhelesa uri thuso ine kha musi na nga tama u vha nayo ngauri sa ramabindu wa muswa ndi sokou vhona ungari hu na thuso kha musi ine na nga i ṱoḓa u bva kha tshitshavha thuso I hone ndi re nda I humbela and ndi ngari ni kale ndi tshi khou I humbela I've mentioned uri ndo ita dzi up and down ndi kale ndi khou ya dzi interviews ndi tshi khou amba nga mishumo yanga ndi re nda I kona ndi tshi ṱoḓa na dzi journalist uri vha ḓe vha vhone vha dzhie dzi photo vha advertise is it because ndi na muloro wa uri hezwi zwithu ndi yanga zwi ntshumele ndi yanga uri ni tshile ngazwo ngauri zwino ndi zwone zwithu zwine nda zwi kona nga zwanḓa zwanga except zwiṅwe zwithu zwine ndo zwi gudela but hezwi ndi zwone zwithu zwire zwi a ntshilisa so thuso ine nda nga I humbela kha vhathu kha vho ramabindu kha vhathu vhoṱhe vha re vha vhona uri vha kona uri vha thuse muṅwe muthu ndi uri mishumo yanga ya zwanḓa ndi shumisa dzi tools ndo dzi itelaho and ndi nga humbela uri ndi thusiwe nga mitshini ire I professional ire ya yelana na crafting na carpentry ngauri ndi zwone zwithu zwire zwo inyima phanḓa zwino uri ndi kone uri ndi shume ndi produce zwithu zwinzhi so thuso ndire nda nga I humbela ndi u fandiwa ngauri hezwi zwithu zwire nda khou zwi ita hafha ndo zwi registera the project ndo I registeraho under my name
nda nga humbela funding, ndi nga humbela u thusiwa nga machinery ire ya kona uri i nthuse uri ndi kone u shuma. Dzi challenges dza uri ndi kone uri ndi thome hetshi tshitafula for example, ndi vha ndi tshi khou shumisa miri, and miri ndire nda i shumisa ndi vha ndi tshi khou i wana kule. Athina transport ire nda i shumisa, ndi humbela u thusiwa nga vhathu uri vha nkhathele, ndi humbele maybe transport ya muthu a ngwalele muri maybe from mountain or kule or i swike hafho ndire nda khou shumela hone. So transportation nayo is challenging uri ndi kone uri ndi wale miri i khou bva kule uri i swike hafho ndire nda khou shumela hone. The other thing tshire nda nga tshi humbela futhi, nne ndi shumela hayani hanga, I don't have a structure or a workshop ndire nda nga ri ndi shumela hone. Ndi shumela Stupuni, ndi fhethu ndire nda vha ndi khou shumela hone. So uri ndi wane a structure tshire yanga kona uri tshi cater mushumo wanga, ndi kona u producer zwithu zwinzhi, ndi kona u vha na a storage tray after ndo producer zwithu zwo fana na hezwo, ndi kona uri ndi zwi vhee hone uri zwi songo dzula vho ma bedroom, zwi songo dzula vho bathroom ngauri a huna space. So thuso ndire nda nga i humbela ndi hayo ya uri funding ndi yone tshithu tshire nda nga tshi humbela kha vhoramabindu. Musi ri tshi khou vala nyambedzano yashu kha ri ḓo lavhelesa musi ni tshi crowniwa Miss South Africa Disability 2024-2025, zwo amba mini kha ini musi ri tshi khou vala? Yo, u crowniwa Miss South Africa Disability kha nne ndi nga ri zwi amba zwinzhi, ngauri ndo vha muthu wa u thoma u crowniwa Miss South Africa Disability. Ri tshi khou hula ri vha tshi khou vhona vhaṅwe vho Miss SA vha khou crowniwa, vho Miss Soweto, Miss Limpopo, ro vha vhona vha khou crowniwa. But for nne uri ndi ṱuwe hafha ndi bve kha vho Miss Soweto ndi jumpe ndi ṱuwe until ndi tshi vha the first Miss South Africa Disability fhano South Africa, ndi nga ri zwi amba change kha hevo vhathu vha re vha tshila na disability. Ndi nga amba uri ndo ḓisa hope, zwi amba uri ri khou thoma vhutshilo vhuswa, and hevo vhathu vha re na disability vha khou dzi vhudza uri rine a ri na opportunity, rina ri nga si kone u modela, na nne a thi koni u modela, but ndi na zwithu zwinzhi zwi re na kona uri ndi zwi ite ngauri Miss South Africa Disability is not about beauty. It's meant to empower vhathu vha fana na nne, vhathu vha re vha tshila na disability. I vha empowera u fana na heyi mishumo yashu ri ndire nda ita ngauri vhathu vha re na disability vha na zwithu zwinzhi zwire vha kona uri vha zwi ite. Vha shumisa mihumbulo yavho, vhaṅwe vha khou baker, vhaṅwe vha kona uri vha ite welding, nne ndi khou kona uri ndi craft. And hey opportunity yo daho for the first time South Africa uri ri vhe na rine ri wane opportunity yo crowniwa, ba sa sedzi fedzi uri ri khou ambara dzi stilettos, ri a kona uri ri ite mini, ri a shumisa mihumbulo yashu, ri na zwithu zwinzhi rine ra kona uri ri zwi ite. So kha nne ndi nga vhona uri ndo ita history. Matilda, a ri tshena tshifhinga na luthihi ndi khou ḓi zwi funa uri ambe ri tshi ya phanḓa, fhedzi ndi khou livhuwa nga maanḓa u kona u swika na musi kha mbekanyamushumo ya Roḓi Geḓa. Ndi khou livhuwa. Khezwo mutshilisi wa Phalaphala FM hoyu mutoli na musi zwe nda zwi fara zwo vhaḓiwa nga ene Matilda. Zwi a rengisiwa no rengisiwa Thera? Yes, zwi u wanala gai? Ndi hone kha Facebook Matilda Mamatsiane. Hezwo zwithu zwi vha zwi khou manufacturerwa Goni ḽa Mabilo. Okay. Khezwo mutshilisi wa Phalaphala FM matambeka mshimashu na musi ya Roḓi Geḓa tshimbila ngo rali. Ndi atenda u fhufhula uri musi yo swika magumoni ngo rali nṋe na vhona uri no vha na kuhumbulele ku sa tsha fana na kwa mulovha namba mulovha musi ri tshi lavhelesa vhathu vhane vha khou tshila na vhuholefhali. U bva kha Miss P na Mveledzi Jones, Mr Lava kha ri ye mafhungoni wa ra ṱahe u khou tevhela mbekanyamushumo ya Dzedza ine nayo vha khou itiselwa nga Jones. Kha madekwana vhuḓi. Roḓi Geḓa na Miss P kha Phalaphala FM.